Asala tutu ulang las liroha syukuran ima naung sahak nami menjadi mendapat kebunan apa tahun. Tutu itu lain ipihya kulsungukan iboto ipihya rohan itu so. Kalau memang situasi ini siapa kabungan semua ada anak dan waktu si kami lain songrong majolo pakai. Nung tu lo jahamu lain dot itu apa kulahon bereon nagadihot tu apa di tahun. Setutong ng tujulanon setutong maliramu tituhang kaman itu bere alang atong dote borat si dalanon ni agka apa di tahun. Sehingga maturas na kamu itu dok bere dia ka namang losa. Jadi diperhatikan rodo kami siang hula-hula itu dok bere ima dinalawamu pa alanam syukuran asliroh doon. Sehingga kabutunang tujulanon saya ditupai Tuhan atau belum muna suang-suangin ang bere kami bere nami bere ulang hapan di tahun ulang naburak alay jarita na mangulu ikop pangalahol jadi pangalahol bere jamita na mangulu jala ulang upe tongdo dohot di akka ulaon na mangalawon ulang ha sekwaw mga 10 4 tahun tutok uluan Yulia jadi itu mulu ni ulahon ni udang do naro apa pasu-pasu jadi postur hanami jelas saleleng ope memang kubeng do like mu di identiki nama tugas di Mentawai jelas ikon sumon panduk ni pandita nakindo asabaron kita bahan dohot ikhlas mandalaton hatani di bata jelas harorona dilihat di bata do kesaluna kalau kubeng peditiki saya doa mengulak kemampuan dari pertanian di sini membayu lapat uret teo nak kauria jadi posroha tulangmu saksuak somuninang agka sisolot agka sirajan hula-hula do manang ke boko bere asong dia hidungan Tuhan alau mangulau agka ulau menang di partikianon rodo hami tulangmu siang barus lau mangupaho aso ulang lasni rohai ulang naborat setotong hidungan Tuhan di masih dorong nami ardonga mau lihat di partikianon adong betong donga tu nami di son alana posro nami kon adong do agi pala saut kamu do to kami di son nando kata tu bere tom lihat